Ahwefo me mo bibia kwaba ediba emergency Ghana TV enso yasanso edinhyemu ewa ha bio dani de nia yesi ade chi ade senia na nsem na eguso a ekoso enesto ya mensaka wo fide mase ne ma me bi ede na sem abeda MFK ewo Lawson TV na sem ode ba ene se ababa we bi abeje ne dan ewo fie honum na nyama ababa wa ne eye no neni engine wani nti no ka cha ababa wa ne se eja on dan no on to infinite dan no mu na baba wa na ya na adwen se dan ne die onye na adwen se obetu e de fi dan no mu no we bisa se die ya na baba wa no eye e wo fie ho nti amame ne se on to infinite dan no nti busa ye nsem enyenko ne enko tie mu nsem ma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne enko hwe video mame mpacho nyame ado mpacho efro sen mpacho me de fia boafo anti efia no pede ne do nam mpacho de me nam ne se abaya bi ma adwa na wabeje dan we fie ho no mo obeje no 2 years aba o start ye na wo baaye no me ne te fefe kama entina school for nkwala bi nso wo me ho no mo ti me kwa abonti ambaye na nkura ne se ma Ghana otia no onu mu wi ana me se dabe no mo so onu mu wi ana me so onu mu wi amure mu me ne be kasa abaya na ono na be ha dan wo fie ho no e na enkura ne se wo ba hu se abaya ne momunum hwi me pa chan wanya mfie sen me ba wo hwe ni so a obenya be 28 or 30 mo e na onum hwi to aso enti me ya na am ka kire mu so mrum nya abotre me ne na be kasa enti ma enkura no atwro ayi na wonum ne gu ne dan ho na me ba enti ba na o ka kire me se ma ne atwro ayi bi agu dan no ho no na me so me ka kire mo apepa na de matie ni me kan no se nye no kore na me si yo mate nti e ofie ho no mo na afi na me te se onum ade no ofie ho wi no ofie ho ana me se onum ananse ote me ba cho ahase de medicatin pampan no se na se wo TV center ote me ba cha we center te sen me ba cho se ebon ase ahaban bi ne ye dije aguma ye hye no okay because say ye boabo ahaban no wa ha na ye hye abeda hu se we ye we cent we ye say mama mpacho se ade a ebi ni fie ho na wote sa ayi na ana ne mpoma nsonso na ye fa anim akire na nya yi sense de mpacho da bi okay ne mpoma na ye fa akire na be ho so na mi so genti no ma wote ezana me ka kire ne sa ade a wo ye no mani nye ho me wo na nakito bi so ne so hye ya na ota friend ni di agora ne yi anga nsa akra ni sha enti so ma akra no ehu sa bibi na e de how be benti me mpesa me kai na hondo ka kire me se wate enti me de ma mfa madwena nkoso biom ba na otokoso a nti mia me kopie ne so na okọ toilet ewo efie hono me kopie ne so me num so ho mpo nti me kobie gate na me kọ hono ana mko so okoto so ndo hu me na na ode hye na yi se na me ya na me se madwa ade a wo ye mani nye ho jai sa de na wo ye no maka se num ni fia me mpesa e na o hye toilet so hye papa chan enti me kan ya na wo si wate ana me de me twa so e sa to so biom edi be 4 days se sa me sa ko hu ne sa o da so me sa adwa ade a wo ye maka yo se me mpesa ade no wo so da so aye enso me kan wo mmua ana me de me kan enti afi no me da man ko hu no toilet ni so biom enti na se edam na wonnom edam na wonnom na wonnom na agifie wonnom kan na enti se bia so bi eba na obepami a obi timu ehia me o se me ba ofie wonnom be frɛ me frɛ wa anye sonso no santi wo fie wonnom agigi abonti nyina ne ade ana me na me se mate nti me ba na me bene ne kan me kan still ana te se wo mmua enti na bra bi wo ye wonnom na bra ne so oni no ne ne free pa ana me de to bra ne nim se me se no won kan kire ne se ade onum ne fie no mani nye ho na bra ne kra ne wo se bra ne pa sho wa wu kra ana bra ne no se me kra no menum bi na menum no efie mo ade a menum a wote me ho kra wonte se me no na wo obi si wo fie na odi koto obi anim se won tunufo no onya hye a wi ni a ono so hye ana odi wi asem kwa koto na anim se won tu obi fo ma ana na bra ne na anim se wo hye mamba cha na menum so wo hye but me ka che ni wi aye no ana ono so e be kan so ono so hye e friend school boy me ka che wi no so ono bi na me se
me le minim sa wonum bio no was ntam ha ne won kwa na wunum na me so sa me nwura fie mu bisa ensam ana was na me de minum bi ana me de me ye na me di ja no se on kan che no but me ka che no minim asam a o ka kire no enti na mada awia me wodam ana me te se obae ofiri na adwuma mu obae no o kasa sa mwasam pani mo jimifo pani a wajimi onimu nyansa ankwa asam na akeka wodi masem kwaja de ento masem kwaja mabusu akore ntime nka nkyere me se minya wi no na abeka kyere me jimifo be te se o enti mo dem na me bo pita me sorry na me bae na ma adwa ha na odi na temu enti no opie ana me pie no start no odi atam ma pani mo a wajimi a wonimu nyansa ana me se ma adwa na ho na adi na tam sa no wo se me no ana me se ntime na wo ya me sa no ade a wo ya na nya na mkoka na wudi matam sa wo se me no na me ne wa wo ba me dey ana me se ne wo ntine fia se wi na so ba nu ni fia ade a wo ntine fia na me kura wo ba ha se no me hu no me bo anto so me ka sa me nyo ana minister se me ma metena ha no mo me ka se na ka me se me nyo ana minister ma wo betena ha no mo ento wo ntine fia ha no mo ana wone me de anya asem keto na wo ye ma me so me kan bi kire no ka nya se me bie ma no ka kire ne se wo nu mu wi a dwuma obedi me na me se wi ni de wo nom eno aso na meka wo nu mu wi no ana me ne ham ya na ntam ho no wo mo ete kasa ne beba ho no mo si ye ntwa so na yenye ana wone me ham antansa tende na ekoso enti me ba ya pani se se mpo oni han mo tukwan ana ofa afon enta mi sister edan wure no ofre me asim to no sa de na ye dede sa ana mba ne ka chen se ma adwa ana ne me kon na wonu wi na mko kan ne me kon ana mi sister se no so wonu wi a ada ne enkoye case mi e mechi no ento ana mi sister ne frɛ me se binya kasa me ne kasa no wetimi fa afaade abo me ntimi ko report me e mechi no ana me koye case ntimi koye case ne e be frɛ no ana mo de ne koye ana mo frɛ me koye ntimi ko no mbusa me ma no asem ana me chem ntimi kyerɛ mu na ana oye no bo ka chen se panimu a wan kan no kure panimu konkonsa ni police pani no ana was na wo ma me panimu asema wo kan ana so pani a wan kan no kure ma me wo ndi ense so wan kan no kure na ma adwa me meto so wan no onum jo wi wo toilet nso ma me ngo ne omprensa wase a wan kan no kure da be na me no na me ma adwa ana police ni se nti onum wi wo hoda wase da bi ana police ni se onum wi wo hoda nti ma me betimi dia to so enti wa ya sa na man ne ye no se de wo ye no omu ade nti o mo mfa ne nkohyem ana man ni busa me se ade e pa na ha me a na me so me de me ni problem so wonu wi na abonten na wo be da me de me ni ase mo so obetene fie ono anu wi de ana wati fie ono wo mpra wo hura dwa nso me emfa me ho efie ne me de me nti ma ne mese no enti me de wi na wonu ni fie ono na me se me mpene so won oja anu efie ode a me de me ni asem on tane baby ana man ne se ye betime ni sika man so wo twa wan yi a ye betime ni sika man na me se me de da no anyam na me de man nti na gisa me frɛ edan wura no ana edan wura ne se on fa ni sika man no onya wi nunum ana wo so ne be kasa no mo ne kasa na fe no onu wi no fe obium wo jai tu mo a be mempan se be 1 month na fe wa san start san no ento kwa ka na ye ntokwa na se ye funu bone oni masa chese ye tu no fu so onya no oposa ne baabi otimi ja tu ma be 1 month ne dabre 1 month ne na bia opie kwa abonten koyoba enti na fe na se ana minister no busa me se oda so no ma na me so me kase me hu so no ma na me boa we opie abonten ti fi oda wonum ayi no enti ma mpacho kasa ne nyemu nso no police fo ne achi na omude ne kwa de ne baaye no ana police ni shia no ka che ne se ma me mfi no we bibia me mu na mstimate enti kwansi no oye ko hyedem no oye ko fero ke kan chance me de da no oye refi na yasem ketwa afi kwa wa ya ndem so ka se ai me kwa yakra wo mu se foolish case na police ni ko dem baaye ne yo se maame won fefe se ne dan funwe efie funwe no abetene mu a enti wo mo kire ye ho saa kire wo no enti won so ka kire ne saa na onya bi enti wo je ne biara ana me enti me kra me record na me phone na sei na me se ka me call police ni ho se no asema no ka ama ga na be kan enti police ni na wo akọ report we case na ma no no and according to girl no police ni ne say e dan funwe no akọje ana me de me twa so na me frɛ me nuan bo na mane ana o so de nya abotere ana me se ga na be ha me de a ana me firi ho no makọ kanya ase na ne ta amuso a na obeta na o se ye ntimi ma hokwo metu ye mfiri fie ho no mo
wo so nkwa na wo fie ho no nti wo de ni nyina nse nya abotre na me si wo nti pass na de wi no onoma ya na o misbehavior na o ha adwen ofie ho oye ne ma basabasa enema basabasa de onye bi nti de nti na fie wura na tenant wi a wonu ntinka utu afiri fie ho no mo akwaja no am pa se de obeya no drum bi a ase obo akuti anwom drum bi ase asem obeka no ebetimi ebe haw me so sabe manyini nyome bo ho no if you na enkra wo ho me pa cha me na ba ko na me ne enkra nketo a ana se ba ko pe na ne ofie enti se ebi a wi cent ne ade kra na onom na piece bi koto ba bi na unsuro se akra no kra be kwa kofa pa cha se akra na ni so ohye enti na ma me mpene so saa ana me stand se me de me nya abotre na ne tam e de antam be so ana ya de tete ho no mo a enti ho no mo a na ode na damfo bi ba se na damfo ne na ba me wa nka nche mpo na damfo aba fie ba 3 days as 4 days na yi sane wo fie ho no mo me so ba nka hwe enti metesa aga no sister ne ba esuo sister ne ba esuo no me da my minimum so no kra ne ya no ma ne bra bi e beda ho no ntimi sa ne bra ba enti me da me sorry ne ma nka hwe afa no ani sister ne ko na me si ne ma so wo animo ho no mo ai sister ne se ara ma abo afọ de na ma ye no a enti ne bo afu me obedi di matemo enti me wura na ga ne sister ne se ma abo afọ ade na ma ye wa ntu bo afu me na me sa ade na ma wa ye me da sa nya me no se ma adwo ase me ba ni isuo no obo afu obedi di atem na me oh ala sa me na nani bi na me bo afu se di nta me ko di na temo na me de ma adwo ano se oba ye no wo kra wo ba ye no se mremu a ene obu ade a anka bi kra obeka chem se ma ebi amadamfo ni ana me nua na me obesra me won so wantimi anka hwi ndemo se bibi sidi a ana me de me wasem kan ana me de me kan sa na ma adwo ne sai me nka so metena ga ne kwa me mfre no ene woni sister ne kon ya na me de ehu hia me enti yete ho no mo ene ya yi ntimi se mami hu de ma adwo aya nkasa de na ma adwo aya wo ha yi me pa sho minister ne frɛ me sɛ e ka kyerɛ me sɛ wa frɛ ma adwo na ka kyerɛ sɛ ne taamo aso wontu a wosi wontu wa no asere ne sɛ o ma ne 2 weeks time na so me ba hello ma adwo good morning me ba cha pombo ko de nyame adom ufie renua ante afia wa ha ye Lawson TV afra me ma me frem poma anti mpacho ani die mu a na no si de opesa wo ye de mano a wo de wa ba ha se no gina so din na tie ne ma me wi a na ya to aso ma me de nti a de ma adwo ba ye no gina so ka kire no ani mpacho mi sare ka kire me se ma adwo ata mo aso wasere ne se o ma na otwe mienu na opedan na otwe mienu na twam ama bosomi aba wahwe na ma adwo mpese obetio woni ma adwo kasa ma adwo twitwa ne poa enti no memfa ne mra na ha no tie pa mate ma adwo ampacho oti ufie renua na asem no pacho osi wo ba betena fie rent na utua ye no rent ne time aso osire 2 weeks 2 weeks ne so aso ofra obi sa sa den na ada so ti fie ho no mo a wo twitwa ne mpoa ne ade a adwo ade ntia me da sita pacho de Nicola and Pacho and Tita. 96 Pacho, I said, next time, awesome. And I'm clear, Bosume. Eka, 1 hour, Bosume, and Salicia. And I'm saying, you problem, dear, and I'm going to send a time of message open, I am out when I got after dying. And I'm going to be a message in a 1 of the year to me. Yes, I live. Not a message dining for area on more. But I'm really to know the journey to and for police and I said about the community are not that money study. I know I else what you can 91 ambition or so only my little will be able to put about the yard then I saw a cat and community that's so I make change. Now, offer tenant, the amity water, the castle and I'm here. And I'm betting how many and I'm making the amity. In fact, I don't put my water. I'm a Mr. Then you know what was 24 permanently because I said, the Thomas, but yet 1 month now, another Indiana. Something said, then you know, to the other, maybe 1 month, I can't want to say, 1 month is because someone after. Then yes, Monday, I see the Monday and off, Tuesday, the Juma, and up and now, for say, from Lawson TV. Yes, corner yana ye frau na madwa kwadu a fie renua ya wo no tifie wo ball ene se wo hye wo fie wonti wo mani nye ho ya wo mo pesen ka utu fie ya mpasa wo hye wo fie ho
Pastor no Caribbean. Almost so no we I was so about beto kra wote toilet so a we bow no hu na na de we ni sie Pastor no Caribbean. That case me what they call bonto. I'm a police station one. I'm a officer about Fiji Machiba, but I'm a bomb them on the church. Well, who she manaka to mission me. I was my man, and I'm telling you much. They pay your fraud. Pastor, I'm in a mob. And I'm in people young family. And I'm going to ask my pastor. I want them to say. And I tell them so. I pray here because I have some many answers here. The man of concern, if I didn't have family, then the answer my collection. Not only now, maybe after maybe I'm planning to the price 29 days. After all, the very give me one about last day and one. Now I got 200 in the share life. That's another madam. Madwa me de question na me pese wo yi ano eye wi na asem no because unim say ye wo emrantie ene maba wa bebra sebe wo mo Ghana ha wo mo hye enti madwa sa wo hye nya wo kwa na wo hye enti adan na obi fie e na obe hye enkura wo fie honom sente fa honom enye papa Mama from Mama Pacho. Anytime I'm in church, my mom said, and then here, after the open, I want you to the corner. Because you know what we decide to have a small year. And my that and we now would and we everything. And I got on the piano and I made banner there now to be for another woman. I am community guard, you start to make a cost of the show there. They say me keep including that as you can be. And not for a program, I'm in them, no one tell my career police now. I'm going to say that what kind of young and saying no be international to number time for but I'm and I'm sure Susan is a Muslim. I don't have any to say now for you to catch me and I'm starting to come. Ah, to your own woman, about Martis say dear or dear Bunny say or time na so na madwa eda no gina how many years? 2 years. 2 years no na uni manta or time na beso. All right, into March ne ba beso no ahoboa ben e na wo ye yese bia se wo besa toa so atene fie ho a wutu ya rent na toa so anase wo betu a wo time no so ya wutu ahoboa ben na ye the pastor na time ne beso na ne bra no de na ma me friend me say ni bisa say o de ma ne be bi ese e na pastor ma me time no so me say na ma for into time no so ma say na me bi ati say ya or ben ha say na bi ati e di mo wa so say o keep fine so no dia mo bi say I'm from the Bishop and the other minister for Tafua. And I'm from the agent to the Asa or 10 or Minister for the the point man in that town is not for any will be access to one. If I will come about the Madu asem the dead da and no pay will catch them from Pomay. What me after we fear ran over brochire. And na kasa panichel say ebi ame peda ni bi nya na mi nya bie enti mame time unu fie ra na disan komo no mame pa so me na kasa ono fa na frame you ono so na wa lo se no fa na mi number ya bi ni na bi le titi e wo ye sa mo se bi ko no enti me ko mi be ba ko na o mo se no mo na ma di o se ya se mo bi mi fo je de be yo o da se bi ko no Matemadu agina so ufiera no wa brochire no wa homa ne so mama good morning morning mama from Poma na te say oba panyankopon adom na mpacha onso nyame adumo ye da nyame ase majuo wa homa ne so na de o ka ne se ne time ne eso ye no wo fra wo pa wo cho se ma ne bre na ompedan ni bi mpacha no kra bi wom oka me fra no wono me ma ebe ka 3 months na me sha ase ma me nuan mo ko ho ka che ne se bia wo si ni me ani me nuan mo ti wo fie ho nti me mpese obetena efie ho no mu biom enti me ma me nuan ebe ka 3 months na me sha ase bo no kokko se ompedan na me mpese obetena fie obi ofi se wi ni niam na ekwo ho no me mpe enti wo ompedan na me sha ase ka che na me sa suma me nuan foforo na me sa ka che na me am so me fie no ka che ne se ompedan every 3 months na me sha say ball kokko anu o say na me ha me ho plan no betu e be plan na ne tamu na nkukuro obetu na me se mate enti o plan me o ka me tan na o se mate enti 3 months na e do March end na no plan me sa busa no o say ane busume na wo so wasra me ma ne busume April me ma April no so April no to obetu e bi kula April no so obetu na me see you mate enti wo ka kire me na me sa adu ba 20 afuna me friend na me so ya prepare say
why are you ready say ubetu what ya na nipa no okwu no waka che ne say wo siesie de mama na every nipa na sa change na adwene say wo de da na manipa foforo nti woni wonya edane bia wo na me nipa mashasi aboa mashasi aka chira wo 3 months time say pabi wo se agru ho no se nipa ni siesie edane mama ekru wo kono so asa aboso wo se me ma aboso masama aboso me enti still a wo sa Canada story dia edane so wo betuna mu sa wo di 2 months ne beta dan dia on meka onchi adane ka mo ntina mo firi onchi adane ka waka kira me say ya nka amna no ba bia wo ko we control ya be ma ne 3 months ne nso no wanya bia ya sa be ma ne 3 months 6 months enti wono de wona adwunu mu no matema me gina so ma me madwa o ka sa asem we kire wo fiera no wa bro kire no say rent control e be ma 3 months untia 3 months ne so no wanya dan a ye be sa ma 6 months untia o ka sa kire no so de me so ne share me dem ka de me se what have become so what try ma become no kula now they are paying ni pay no so wa show won kwa and they deport etu na madwa unim sa grace period na rent control mremu ye de ma tenant so mo fa mpedan no eye payable ese utia ho ka unim sa Baby question na me bi say unim sa time na ye de ma no ese utia ka ana me so say me na me ni beto no tire me mu say enti say bi ana me say 1 month 2 weeks me o de ma me so ba di ka tine 1 month ana me say come 2 weeks on kana me tia ma no Madwa manya audio bi a ufiere ya owa brochire o threaten say wo de wano nye o na owo mani bi wano de o de ka asem a asa threat bi ko so de ntia the patrol so all ka asem a eni mu atreme and I'm saying so there something say if you want for if you Madwa gina so na memo audio ni ma mansante ensem a wo ankasa tenant wo ye audio Edima ufiera ma me panimu e wa manone gina so why ma good morning atromi ni senya me adu mo hoye na me nua ba na dina tinet ni si ohene wo ekro mu onu ntine ye ko ekro mu hon service ni wonu eno na ba bedu onyu be ni be na no pe me wona do adwuma kwa me ye adwuma na bla bi frame so ka safi Lawson TV na ade asema ko wonu se me se wonka ma ewias na ye wonu wunim sunsu me di obi achi o ana wunim ni papa na de ban so ti asie me be han wodan e dan na be han ye no me bo me berawo me bo be na me ba hanum se na betna hanum se enya hanum se na ba bo me berawo ana me 96 dia o ka so dia ko mini pani me ta fuku mazi ni pani me pa no bia so be ka de ono nim e fa me ho na de a kire wo mo so ti asie so me na wo ka fia se be dan ho asem o fa me ka che o se be bia me ko pe no mo se o mo da mo obi enti ni mama be 2 weeks because 1 month na wo kan kwanye de enduru enti mama 2 weeks me fanya de empe water for maka chim dis akra na nka me nko ho no be bra ne frame say wo say me nu fie na me se fie ho mo nkwala ba na o ma wo ko wa de nti wo tu afi Lawsonfm 96.3 bia no credence ka me nu credence na wo dis akwa ko police station na ya fe kwa police ko nyina ba ya me na ho fom ko tu me for e fa no say me hwe me hu ye wan ho o mu tu fo say me hwe me hu ye wan ho no oi e didn't na wo bia me no wakasa maka che o say na hu say nfa boni ni ana busa abra na o de dan na ma me say me te say o din picture de say no hu me say hu say me ba fun bia na me to me pa ba so be ha me so me hawo we wa so be ha me a en fa no di bra me so me hawo me de bo ah me ma me ba o kwa so be ha en fa no di bra me so me hawo ba bia me te no me nka say me nko e da na me pebi e say nka o friend na ka me nya dan na bi na ka si me say me ma kon so ngan ka be ka so ma che wa na san ka dai me no wa ka sa me no ka sa me nya root me nya ma che o say mama time na correct control kwa ngaya 3 months na mama 3 months to 6 months na ngaya me pam pebi na se me nya bia e be yimi na magu abonte me time so ma achi ye me kan che o se me time me dan na mtimi ntina mu biem me ntina wonu biem ntina obra ne me ka sa me ka se mane ka sa me na so me ntina wo biem aso Lawsonfm station se omo fam me ngada man wa ya me hu ye kwa me hu ye enya de esa enya nge teme watina wufie metamu no aso mesimi pebi ana me kasin pebi no anti ana mesimi pebi enti mi pebi na sim nyebia na me ko nje enti na ma me nyebi na me nko na fa wodan na de me ko ebi se ya mfem do tuma no se me fa bonya na se me yeden wo baba ya ni bi o hwe ne se bi akoto okwem so aten phone ni pa na adeban en phone de ni pa na ye abrabo na ye bo abrabo so ni de beto okwem ma me nkadi mi kwa se me kan ma no na wo eye nsem bebi ni pa chopa Madwa hello
Majo ambacho te menka. Wo say owo baba ya ni bi won hwe yiye na san bi anto ne ba no wokwan mu. Wo sunsum a ete wo mu. Majo esan be na beto maame ne ba wokwan mu. Me say obia ne sunsum a ebo ne ho ba. Me tinsie, me time aso na me fira wo say ma me be no me. Na Lawson TV ori ma be. Asoma e be kan no na yete. Me na so na be na ma. I say wo kan wo de na mo kan na say me. You be like Majo unim eye tintin ade na uye nka ufie wura wa maami panimu sebe maami no kro betimi awo na osi tu free fie wo pe time a yese anobrebre ema ba to eye chewpa enye patapa no akwakoye audio e de ama maami panimu a no na titi ni mo remasi ne dan se wunim sunsuma etimi mu sunsum be na ti mu Majo a me kan sunsum mitimi mu mi tu obi ani sunsum wa edi na ti Eti sunsun be na di wachi ano na me pese me hu sunsun mu no. Sunsun me di me so be sunsun me di me because ni pebe ya won. Ni pebe ya won. Na me dia me ye nipa da san ni me ye nipa a me nya honhom ti wo dia no honhom ne ye de ahia. Oh, tell me ni pa me ho me nko ade me ho me ho me nko ade because am we am ya ho me ntimi so Mate Majo anti say o time na so waka me yate ase say uguso a wo pedan but ye ntimi nka say wo pedan time bia wo benya na dan kra wo pa ebi 3 days 1 week no anya dan 1 month atwam after na wunya dan ti say afi na wunya nya dan na fiera na o te wo hwew me pa cho me 2 weeks ana on fama me bo sunu me say mo 2 weeks ana me ne kan enti dia wadi kan atena mu 1 month na wodi ni sika ama no no kan am to opo se se ane 2 weeks na me fama no na kan nya anwa nti say free sabri sa 2 weeks na wo sre no no watwa mu sen afepa na yati say last month na ye month na me enti say this month no me fa ne say ene ye first nti enkosi 15th May na wapedan etu afrifi odo omosafo ama wo mo mate atiefo ne ahwefo nyina ya adansefo team ni nyina ye nso ye wa ha ye de ni di akire ye ma benefit of the doubt na ya hwe akwakosi 15th May no de besi akire bia no ene e wa no ayu ka o obaapa yo mate ye beda se yo ante nti ma yenye ne saa because Ghana ha emra wa ha but emra ne na ebi mu nim se oto obi dem na ne rent so a na metina mu 3 months rent control mu ne quote mra kese ba sa 3 months no tua na me 3 months na so kra na me nya 6 months na o ma hyeda sa mra ni nti o na o ma hyeda yi o mani na o mo tenkofo dem na o mo teti nipa brabo nti ma yama ni 2 weeks no ye wi a ye no sister be kasa na ya to so afri ho why elder man from police asemo adio Majo asemo wa shebre ebre na wa hye no na onim se ebia wote obi fie a na oka kire wo se tu na wo hyase ebosome me ensa bre ena oka kire wo se obosome obre so a mihia me dan men fa ma obiu wo se sa bosome me ensa na odi ka kire wo no oboa wo ho na utu na dia asomdwe ba sa amra se se de ma mfo ma wo kire mu yi no wo se nipa te ase ya nte ase aduru ba bia ye ni fie wurafo betwe na eniama ti se nso ama binom wodan kra mo mpeso mo de ma han o debre wodan mo mpeso mo de ma han sa me de dan ba ma wa han na ase mi be hia nso hwesei wo hwe kwan a baba yi fa so ne maami kasa ye maami pani no wa bruchiri ne kasa ye no a ase kasa no tra so dodo ababa na nkasa yi obi asabe wa ma wo ba bi ewom so wutua dan ne ka de nanso ono na ama wo ba bi a wote enti ne di ese efie wura de ese ode ma no efie wura de ese ode ne die bi ese ade ma wo fie wura na wutumi ka se sunsun bi de wachi eno ahunahuna na ase de ababa yi pa usa wo so ofe enti ese wo ma buo ni die eba wade yem enti Majo a ebra wa hye no nipa nyina atie wo se ye ma na wotwe mienu onyi ntumunti ase ese ai ma na wotwe mienu no mesomo ansa meka asam foforo efrisa untumi matiti obi na asama maami kan sate sade a ne mami ntu Majo afo se yesi wonum wi anya o ababa wa fefe se de wonum wi de anka anya o anya fe kura o
ana ya na duru ba bia saa nneɛma no obi te sɛ wote saa ne dan kro mfa ma eba saa na ho aye huhu mantem ho bro no so obi ehu a yababa wo na no wi but enya fe evataw me de me besa magye adi because osan ye hairdresser na wabo ti awie na o aso bobo edi hyehye unwi ho na wahye na nani aye ko na wasa no anso de eno awuti no wo na so hye bu apa ene na asam betimesi ababa ne de wose wonum wi ba maami na ebo amane se toilet so kura uhia no ne dan wotim wonum wi ni ade ebi nso so a na ebia na yentwato so nso obi wo ha won pe wasem otumi kansem bia de fa ho ba nya no ne yehwe edan no titiri wu no maadwoa mwa ne ho na won pe mfiri ho na mfa asomdwe mra ma mfiri poma medas mate elder medase yeah mami mate na majwa abaya wasi so ya wo pe adwuma na wo ye wutire kama ya che se wani si adwuma so wi num nsoso no eno nsoso fa he ne kosi hen enamfo na akire majwa wi num ana so ono ani suban ana ne boyfriend bi na akire ne num majwa me de afutuo na mde be ma wo se be ma bi kura hu ebi a wo be hia wo dofo bi na onfa enkochia ne maame a enkochia ne maame a wo be se anu ate abaya no onum wi o a disqualify wo ebi a ne ka be ye oba papa ebi a be ye obi a wo ye adwuma ebe boa be ma na che se wo ya no obi ti unkopra obi ana no na ma wutimi ye adwuma no senke ye be makrade ayese mema ne timi nom na bia wo mo ye adwuma papa bi dendenden ne de keke kan ba oba de madwa jai sawi ne nom efri na akuro ye jai na ye oba sima sort ase na hwoso ye wadwuma ma me medase mafia men kan kire adwoa ne ho ofe pa oda TV so yi me hwe ne san na mse sister yi wo ho ofe na ho ofe na de wo ye ne ye nsem hunu because yen na yetua rent ni bi yenim say mfie mienu eso a yebetua ska enye sei ene ene obi se dan no ye nkukobuom kra wo na wokoi na akohoi na oje se nkukobuo we metua ho kana madem obraso na ne man toto yi a ye ni freru ankasasa okasa anye wo ni se eye normal on se baby wo hon ma ye mfa ye kokonko ho biti se obi a oto aduane maudi obi a o ma o baabi ma o da no ye mfa ye koko ubutimi fune hye omu a no ahome so ne ko no aye bro na ne nipa na kasa eye obi okwan so na obeka kire maame ne se maame mesra mami brese na wo kasa yi dia memene maame ne krank me yi unia magu abonten mene maame na nka me yi unia magu abonten yen na ye dan time be so eso a wo kwan ye fa so ani efreru akasa mama wo de mamboso mbaako obu hono ma sika no kura wonye e wo se utua nanso wo kasa denti saa 3 months na obetimi di achew 1 month na obetimi di achew menu aketwa no sua kasa die enye aboa ne kwase anko na ohuni se ya atemdidie ton na wo de be kasa no saa ton no etimi ko obitiri ma ne timi e de ya adwendwen unim kasa adwoa sua kasa yie wi ne de mem asem mpese megedi fire service what are the fire service tifio na osan to ayampia yes membese megedi se wonum wi no because won ofe papa nice lady won ofe very beautiful won ofe sua kasa ewiase ni nyina no eni die bibia eye kwan a obefa so a wo bekasa wan kasa yi a obi ahia wo nchen wo kasa nye maame no menene pa na nka MFK makwan dia sisi anka oni emegu abonti because onim kasa wontimi nka nche obi se sunsum na wo so odi wachi no mane pedan ma wai sunsum poli wo hwe bi da odi na chi sa sunsum di wachi na obi aye sunsum na wo so ye sunsum a ma sunsum ne mpe ba bia wo beda na ho ntowo e ba sa dia wo ni sunsum na se mo ye bone oni sunsum no wo ye mesrawo yen ka sisi ye nyeske ko sidan edan de be han entimi so mo haye tenant no ye ko pedan ya ye nya na ye nya ba bi ada kana me ha dan bi wotachi mai fiewura ma me time na ebe so no wo so no de ni fie ebe so na obetu a day na ese otu wo ma me pressure man so hwehwe egu misre so what ase day na wo so wo ye den wo be ko nso
Nti no tenants na ya mo nhye fie wurafo na ne ya asa. All right, so unum wi na all right catch us me fie ni. Na wi fie ni no. Ya bobo ntabu wi base wo mu ni ade to wi. Unum wi ne dia adwa enfata ojai. Ana toilet na so bon. Omo nti o. Because o say okoto say o hye o toilet so. Ana na toilet na so bon na odi wi no e kata center so. Na so bon asa wa na akotan wo so. O say so mo anyo na akotan wo so. Eh no kra ba won say man for mom jot no. Won say toilet so pa no ka no. So no won say the tambon te so o hye de kata center no so. Bi majua. What is it no so Adwa eni die mu se wo hwe yen wo tie yen a efutu am no ho ofe. Nice girl. Ho ofe papa. E ma yen nyini na wo wasan ko police station. Na police for atu for say. Police for atu for kura say hwe ofie ura ya. Ye ka kire fie ura. Wo enim di nkoma na mo ka. Na mate ye to. Police ni tu for say hwe ofie ura ya. Na wo koka. What? Unnim secret. Na no ada baby na mete water so me tu me frere hu mo edwom. O say efia. Ma feel na fe kama because a good relationship. Efia no nya wadanfo no nanso ye obuo so ya ma good morning. Okọ wadwuma waba. Baby am tise se mfere akwa me hu ne da. Me to onye me fiera na me be de wo so ade wo be ebre. O to wa na haji afro be de ewu odi. So bolo ni ade fiewura. Buade onyansi bi ne nko ade. Ewo se obu ade yenya nyan han mesramo afia obi ha dan na adwen ne se wato fie no what ya se dey na obey tenants ne bebre wo madwen ye wo mo mesra 2 years na beba sisi e besan han foforo na monto mo be da se ebusiafo ya kwa kohwe video no aba na yenua be yasem on ye maami di ne die emfa kwam because wakwa akorenti obi dan wo yenya mebi wo dan no mu amaame ne se ne ninje ho eni nti otu efi dan no mu wedi ka abon kaye enye se wambo ne nkaye wedi ka abon nkaye wie ama si afi de lady na edu se obetu na asa wo na wo tremra sometimes ye tenant na say ye bi emla be na ya to wo mu se fere etu wa so ma 3 months ansa na we to efi dan no asem we rent control for ababa address sa issue no yes is that 3 months now betinem no we make sure so betu ya fere an betimi age efi mu se me se fere na nkasa ena why na adwin so 3 months medbe maw anase medbe chew wa ba be rent you bi da fe de na wo ye papa ena ye me ha ho fere afo die wo ye papa one year papa o just a seconds boni a obeye no na ye betu efi dan no nti ye nua ba no ma me ne say ja on penisa de na wo ye wo fie ho no because emofa wo fie ho eye harmful ankasa because so wo shi wi na nipa na ohia wi no onumo e na nsonsanso ye de eba no so onumo e na eba no so na mofa so wo fie omo so be hu ne se ade na wo ye no eye papa nti abofe kwa betimi ade etimi na adin so no so be ye bi nti ma mini de otu efi dan mu a eye because ade a wo ye wo fie honum no neni enye ho nti ne se wa wetimi ama duration we se ja ye ma o da se wo betu efi dan mu de ye betwen dide no so a ni enso ya take action e de afa asemu we busia ha e na me de mu e si hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase catch mami esi enesem eni medin ye basa so edi nhyimu e wa hebio ebusia